Lamsogo friends ni bagai update. Je thangnayo Assam Rifle Technical and Tradesman Recruitment Rally 2025 ni in rongno notification roi rojak tongmani afro full ke ni rongno sajagia Kokborok tongmani no tini full ke nailenai notification no te online apply bahai ke khainai bohaini process rokbo nagi thanglainai ingeni rok video no paithak jora nagi tonglai apply bahai ke khainai bohaini process rokbo o video ko no ni rok nogui manai ingke channel o kotal ko ingke subscribe khagai tongrolai di daily update magi tongani bagai nirok update maya phane ngai tongha ingke WhatsApp group go join khaina laidi daily update magi tongani bagai je somoya angni rono notification share khainai afro nirok WhatsApp group ni bisingtui update magi tongani bagai ingke phade bahai ke apply khainai te eligible qualification rok last date rok jeng joto tabok hai haine nagina lefinai ang tani nirokno notification te waisa safi hangke katal ko angkui tongnai rok te waisa video no nugoi kaha ke saiman thang te apply khaigani bagai eligible bom post na apply khaike chanai omo haini bagai ang nirokno notification te waisa masau ingke faide jeng nagi thanglai tabo je nangmani no na hapana nailainai application fee rok ni siming seng thanglai sinai tabo nirokno sekango si sai rojak ba tabo nirok video no pura nai hangke si buchinai hai ordeng mode go nai hangke buchia phanang nai ingke nailai sinai application fee rok ongka ST rok ni bagai nangyak rogani nangya je others candidate rok ni bagai ingke 100 taka maronai 7 number ni go naidi Center for Physical Standard Test PST Physical Efficiency Test PET written test PST PET and written test will be conducted at Sukhothai Nagaland Center. Reporting date for PST PET written test will be informed later through website on a notification on the website. Physical test day written exam ni bagai olo saklagi rojanai website o te waisa saga written test angnai Sukhothai Nagaland Center ro angnai reporting time rok te PST aikhe ba PET written test ro ni bagai inform khlai rojanai website official website o je Assam Rifle ni website tongmani o website angka www.assamrifle.gov.in website o visit khaige nirok nagi tonglai di notification rok oro jagono roi rojangnai aikhe ba nirok o channel ni bisingteibo inform khlai rojangnai nirok daily nagi tonglai di 8 number ni go nailine candidate reservation rok ni bagai ST rok ni bagai ingke relaxation bo 5 years manai bono bo jeng nagi thanglai mobile rok botlang maya khanai 30 number ni go suijang nai di te je somoyo written test ronai te really khlainai apro mobile rok matlang ya khanai te gori rok smart watch rok bo kangai thangmaya khanai 16 number ni gongka je ang important event ni rongnon sai tongo 15 number ni gongka ni rongni date of birth bumang record tongani nangnai je madhyamik ni haike jeni oni madhyamik ni admit card ro tongma haike no apply rok ma khlainai te document verification probo oroni haike ni check khlaijangnai 16 number ni gongka cut off date khlaijangnai 01 January 2025 ni siming cut off khlaijangnai ingke 17 number rongka age relaxation bongka different category of eligible candidate are under as under kenai relaxation different category kena relaxation rojangnai first go tongo a number ni go SC ST candidate rok ni bagai ingke 5 years B number ni OBC ni 3 years C number ni ingke je service Assam Rifle khlai tongnai rok 35 years ei jeng hapane khlai manai bo post ingke religious teacher ni bagai je Assam Rifle job khlai tongnai religious teacher ni bagai ingke 35 years rangaibo khlai manai
D number ni gongke ex serviceman UR bongke 3 years relaxation rojangnai je chakri khlai ya karja ngei teo apply khaini rok 3 years relaxation rojangnai bongke UR roni candidate roni bagai. E number ni gongka ex serviceman OBC roni bagai ingke 6 year je chakri khalai ya kajar rok military rogo khlaijak ngani nangnai. F number ni gongka ex serviceman SC ST candidate roni bagai ingke 8 years relaxation rojangnai je military service rogo khlaijak ngai tongnai rok. 18 number ni gongka 10% vacancy samongke 10% ke tlangjamani post ni bumung rok nobo o jaga rojak naidi apane jeng last di go nailesnai. Category state religious ni gongke naidi je Tripura ni ngai tongnai rok busuk chest height nangnai ingke salarong ni bagai ST rok engka je ST roni bagi simini sagang 162.5 cm engke height nigo eligible ngai te normal chest nigo engke 76 cm chest nigo ngani nangnai te police harogoi 81 cm makaronai 5 omaike makaronai 5 cm police harogoi. 20 number nigo engka physical standard test PET document warrant officer pharmacist only je warrant officer ni bagai post ni go apply khaini rok sudu sala khlaismin salarok simin apply khaimanai ST roni bagai height engka 162.5 cm o angni rona samani sorry warrant officer ni go buri rok khlaimanai chala buri je Tripura ni ngai tongnai rok sudu ST roni bagai simin ang saga Tripura ni engtheng joto je state oro relaxation sohoke mamani rok no height rok engka chala roni bagai 162.5 cm te buri rok ni bagai engka 150 cm namangke buri rok ni height chala rok ni go chest nangnai 76 cm sudu chala rok ni bagai simin omongke police harogoi 81 cm makaronai buri rok ni bagai hingke nangya. 21 number rongka physical and standard test knife subidar religious teacher ni bagai ST rok ni bagai rohi or jaga ST rok ni bagai ingke joto state ni or naidi B number ni go minimum height for the candidate falling in the categories of Garhwali, Kumaon, Himachal Pradesh, Gorkhas, Dagras, Marathas, Sikkimis, Leh and Ladakh, Kashmir Valley and North Eastern State. Among the state ni rok ke height ni go or chest ni go height ni go ka 165 chest ni go ke 78 cm expanded ke police harogoi 83 bongke makaranai among je state or jaga rojang tongmani boni. 22 number ni gongka physical standard test rifleman recovery vehicle mechanics only je rifleman ni bagai engke physical test ni go ST roni bagai je Tripura no simini sanai 162 cm makaronai nironi sorry 162 cm ngai apply khlaimanai Tripura ni engke 160 cm ngai bo khlaimanai o post ni wongke te chest ni gongka 77 cm expanded gongke puril sarogoi 82 makaronai. 23 number physical efficiency test PET will be conducted for the all the candidate qualify in initial verification for the document. The parameters for PET as follow. The India concept Ladakh religious usung bahani nalelia busuk ran rok makaine bahani no padi jeng tabo kaha ke nale pinai beri rok pregnant hangke bu khai me kanai. Twenty-four number of trade test technical and tradesman personnel will be conducted after the completion of ET PST in continuation. No mark will be awarded for trade skill test. The candidate declare pass in the trade
skill test will only be allowed to appear in the written test. Okay, candidate declare khlaijak nirokni mark tonganin mark rok kwrwi wngani nangnai jekono tag rok okay eligible wngya khanai nirok omo job no khayani bagwi. Okay, 25 number o written test ni bagwi. The question paper of written test will comprise of 100 mark. Minimum pass mark for general EWS candidate is 30%, 35% and 33 mark for SC, ST, OBC candidate. Written test o 100 mark ni exam ngai qualify mark rokungka je general candidate EWS candidate dongni bagai inke 35% mark hangke khlaimanai mane eligible ngai te SC, ST, OBC candidate dongni bagai inke 33% mark hangke qualify ngai. The candidate who are successful in the PET, PST documentation, trade skill test, written test will be shortlisted to the next stage. In case jetabo qualifying hangke document verification rok document mahai rok skill test rok written test rok shortlist angbai paimani pore inke medical test khlaijangnai bonongke DME hongjag age merit list rok ongnai. 26 number onka detailed medical examination DME and review medical examination RME. Detailed medical examination DME and review medical examination RME will be conducted in term and uniform. Guideline for recruitment medical examination for GUS and NGUS, NCFEF and AR issued by MHO bahana sengnaya se document nirok medical test ni bagai nirokni joto body rok check khlai naijanai bahani bagai saklajangmani. 27 number onka merit list and call for training. The candidate who qualify in all aspect physical standard test, physical efficiency test, PET trade test, skill test, written examination and medical examination test will be placed in merit list depending upon the trade and category wise vacancy shown in. Ingketabo post ni bumung kaisa ke sang qualify basake qualification basake nangnai bahai rokno sangnai thanglai sinai age rokbo trade initial rank educational qualification age limit omongke trade rock qualification rock rank rock age limit rock basang nanai no sangnai lesinai. A number ni gongka trade religious teacher ni bagai sudo sala apply khlai manai. Initial rank ka naib subedar post hongnai. Qualification graduation khlaijak ngani nangnai. Graduation khlaijak khlaimani subject rok ka madhyama in Sanskrit or Bhusan in Hindi. O subject hangke religious teacher ni bagai religious teacher no apply khlai manai. Age 18 years nesing 30 years ora anggi tong hangke khlai manai. B number ni gongka trade ni bumang radio mechanic sudo sala apply khlai manai. Rank ni bumangka warrant officer. Qualification 10 pass diploma radio and television technology certificate tongani nangnai. Je radio and television technology ni certificate tonghangke khlaimanai o post no te hayakeba electronics or telecommunication or computer or electrical or mechanical engineering or domestic appliance from any institution recognized by the central government or the state government. Oppose nirok ni je omo hayangi tong hangke oppose no apply khlai manai. Hayakeba 12 pass wngjak ngani nangnai. Physics, chemistry, mathematics subject tonggoibo khlai manai. Nirok ni omo kering hangke o class 12 ni science subject baibo khlai manai.
bahai ni kok sajangmani. Age rok wngkha 18 years ni siming 25 years ora wngwi tongkha khlaimanai. C number ni trade ni bumung lineman field sudo sala apply khlaimanai. Rank ni bumung wngkha rifleman 10 pass wngani nangnai. ITI certificate tongkha khlaimanai. ITI certificate ni bumung electrician mahani trade tongkha khlaimanai bono. Age 18 year ni siming 23 years ora wngwi tongkha khlaimanai. D number ni trade ni bumung engineer equipment and mechanic sudo sala apply khlaimanai. Rank ni bumung wngkha rifleman. Qualification 10 pass. ITI certificate tongani nangnai. Engineering of equipment mechanic ni certificate tongkha khlaimanai. 18 years ni sing 23 years ora. E number ni wngkha trade ni bumung electrician mechanic vehicle sudo sala apply khlaimanai. Rank ni bumung rifleman. Qualification 10 pass. ITI certificate motor mechanic ni tongani nangnai. Age 18 years ni sing 23 years ora. F number ni trade ni bumung wngkha recovery vehicle mechanic sudo sala apply khlaimanai. Rank ni bumung rifleman. Qualification 10 pass. ITI tongani nangnai. Recovery vehicle mechanic ni certificate tongani nangnai. Haikeba recovery vehicle operator tongani nangnai. 18 years ni sing 25 years ora wngwi tongkha khlaimanai. Te kaisa G number ni wngkha trade ni bumung upholster sudo sala apply khlaimanai. Rank ni bumung rifleman. Qualification 10 pass. ITI certificate tongani nangnai boni loge. Upholster trade ni certificate khlaijak khlaimanai. 18 years ni sing 23 years ora wngwi tongkha khlaimanai. Te boni pore naliphinai. Age number ni wngkha trade ni bumung vehicle mechanic fitter sudo sala apply khlaimanai. Rifleman post ni wngnai. Rank te 10 pass khlaijak wngwi tongkha khlaimanai. 10 pass khlaimani nirok ni subject English, Mathematics, Science omai subject tongani nangnai. Te haikeba diploma ITI certificate tongkha khlaimanai. 18 years ni sing 23 years ora wngwi tongkha khlaimanai. Je nirok ni fitter ni ITI wngani nangnai omhai. J number ni wngkha draftsman sudo sala apply khlaimanai. Rank ni bumung wngkha warrant officer. Qualification 12 pass wngani nangnai. 3 years ni diploma architecture architectural assistantship omhai tongani nangnai. Haikeba any recognized polytechnic college jekono recognized wngani nangnai. ITI khlaimani haike eligible nangnai. Te 18 years ni sing 25 years ora wngwi tongkha khlaimanai. Electrical and mechanical ni post ni khayani bagwi sudo sala apply khlaimanai. Rank ni bumung naib subedar. Qualification bachelor degree in electrical and mechanical or civil engineering omhai ni qualification wngwi tongkha khlaimanai. Sudo nirok ni bachelor degree electrical te mechanical ni civil engineering ni khlaijak wngwi tongkha post na apply khlaimanai. 18 years ni sing 30 years ora apply khlaimanai. I number ni wngkha plumber sudo sala apply khlaimanai. Rifleman ni rank nai. Qualification 10 pass. ITI certificate khlaijak wngani nangnai. Plumber ni haike khlaimanai. 18 years ni siming 18 years ni siming 23 years ora apply khlaimanai. M number ni wngkha operation theater technician sudo sala apply khlaimanai. Warrant officer ni rank nai. Qualification 12 pass. Diploma in operation theater tongani nangnai. 18 years ni siming 23 years ora khlaimanai. N number ni wngkha pharmacist sudo sala orjaga pharmacist ni sala bore apply khlaimanai. Kananaino te rank wngkha warrant officer. Qualification 12 pass wngani nangnai. Boni loge degree or diploma or pharmacist omhai ni tongani nangnai. Omo central ni state ni wngwi tonggoibo khlaimanai. Age 20 years ni sing 25 years ora. O number ni X-ray assistant sudo sala khlaimanai. Rank subedar wngnai. Qualification 12 pass. Diploma in radiology wngani nangnai. 18 years ni siming 23 years ora. Trade ni BFA veterinary field assistant sudo sala apply khlaimanai. Rank warrant officer. Qualification 12 pass. 2 years ni diploma certificate tongani nangnai veterinary science ni
khlaijak ngani nangnai haikeba 1 year ni experience rok bo tongani nangnai 21 ni siming 23 years rang apply khaimanai queue number ni gongka trade ni bung safai orangke sala bore joto apply sorry sudu sala apply khaimanai joto apply khaimanai o jaga gongke nirokni qualification 10 pass ngui tongha angke joto apply khaimanai 18 years sing 23 years jora nirok ngui tong hangke khlaimanai te relaxation 5 years nong khopla hangke 27 years ngui tonggoibo khlaimanai orongke nirok joto apply khaimanai nirokni kunu phana nangya khanai ingke te nirokna physical ni bagui te nirokna sapige bosok ran ma khlainai jeng tabo bohaino na nailaisinai 23 number ni gonai de physical efficiency test chalaroni bagui 1.6 kilometer run ma khlainai bobo 7 minute by bari roni bagai ingke 800 meter run ma khlainai 5 minute ni bisingo ingke tabo bari rok je kaijak ngui tong hangke nironi test khlaima phungnai nironi pregnant omhaironi test rok khlaima rohonai ma phungnai bobo 12 week ni bisingo test khlaijak ngani nangnai ingke nirokna bosi khnai kha khaigo tabe ingke phadi jeng nagi nalaisnai baiki apply khainai omoni eligible rok to nirok saiman khana bo post no apply khaimanai qualification busung nangnai age rok busuk jorangke apply khaimanai bahirono nirok nagum nugima khana nirok o jaga angge relaxation sara ke phunukjang mani 18 years sing 23 years ora rok ni tongmani ingke bongke relaxation sara te relaxation 5 years no khobui na hordi nironi busukang haike khlaimanai 5 bosor ni relaxation no khobdi haike je ingmani no khlaimanai ingke phaditei bahike apply khainai jengpono nagi nelaisinai ingke nirok bidino paithak jora nagi tonglaidi te like khaidi share khaidi omake support rogui tonglaidi nirokni support mangi tongke ani bukhara busrangge nirokno omake update rogui tongani bagai job notification nirok omake daily ni rogui tongnai daily ni update video go onke private job rogo nirok nogui mane admit card nokormani joto ni notification o daily ni update video go onke buskango sokai tongo upload ni bagai job notification te kaisa katal sokai tongo tabo onke phadi sengnagi nelaisinai baiki apply khainai jengpono nagi nelegranai haike tabo website o apply khaigani bagai omaike sokpaini page nugnai sobse tolago thangdi last o nirok bo post na apply khainai first ego advertisement for or jaga angke select omon tonglai tongdi chalang hangke nirok or mail ma suinai click khaijak ngani nangnai te state of origin domicile angke state select khaidi tripura hi select khai hangke omaike bonpore trade apply go angke bo post na apply khainai omoni post ni rok haike nugui manai ingke ningtabo rifleman safai ni go apply khaigani bagai sudu 10 pass ngui tong hangke apply khaimanai tisburo ni rokno samani ingke tengstabo bono select khainai haike select khaimani pore apply cast for or jaga go angke ST no select ma khainai nang ST ingke te eligible criteria rok or jaga phunukjangnai 10 pass ngui tong hangke apply khaimanai hi o jaga phunukjaklai haike boni pore next I agree go click ma khainai mobile bebene angni rokno khai phunuk tongo baike khainai mohini ge I agree go click khai hangke haike select ma khai phinai okay rogoi boni pore tang next page ma haike sok phinai first ego primary information o title o MR tongani nangnai te MR ke rojak select ma khainai boni pore Aadhaar number select khaidi o jaga type khaidi nironi je Aadhaar number tongmani no boni pore first name o angke nirok bumung bahai ke suinai naidi boni bumung first ego sekang mahangi tong hangke boni pore middle name last name omaike masuinai nugui makana omaike suidi nironi bumung first last name tong hang middle name tong hangke omaike tabo first ego doctor rai omhaing hangke doctor ni pore rai
haike ma khaine je nirokni madhyamik ni go admit card o tongma haike no ma suine tei father name bo je nirokni madhyamik ni admit card o tongma haike no suidi oma haike nirok suidi father name boni bore box adi father name onke je full no ma suine je tongma haike no orjake middle name ro he tong oroke je tongma haike no ma suine alada ke tei suye ni nange boke bon pore mother name bumung suidi ni ni aman bumung date of birth jaga box adi bon pore religion onke nironi hindu de christian de ma ki ma suine select ma khainai bon pore land number singnai o jaga ke phone number onke o jaga ta box adi te mobile number onke je mobile number no box adi email id box adi bon pore te mungsa select khaiga ni nangya or jaga select community if any candidate who o jaga onke box aga ni nangya boni pore date of birth box ai pemani pore address of suidi tola gon id je start mark tongmani gon ke je ke pan fill up khaiga ni nangai address o village post office police station subdivision om hai joto sui thangdi bon pore district o bo district ni eke select khaidi bon pore correspondent or jaga automatic select nai bon pore pin number pin code suidi pin code sui pe mani pore permanent address is permanent address differ from correspondence address o jaga ko click ta khaidi click khai hangke je nironi tongmani bai permanent address ni alada ngi tongke si or jaga ko click khaike je tongmani address no ma sui pinai nge kaso onke nironi st suidio jaga st suibe mani pore nironi st certificate select khlai di photo ti samani no bobo size 50 kb ni siming 80 kb ni bisingo file engani nangnai oni size aigesi upload khaimanai 50 ni tolang ke bo khlaimaya khanai 80 ni sakang ke bo khlaimaya nge 60 rogong ge boni size 60 ni go tongi tong hangke upload khlaimanai o jaga naidi qualification detail o 10 pass ni 10 ni gongke automatic select nge bo boot ni pass khlai bo haina select ma khainai tripura board ni nge tripura board ni je kuno ni roni board ngi tong hangke bono select khlai di boni pore bo for pass khlai bono select khlai di total mark nge nai di o jaga go total mark bose koita subject ni ro bono gone gai nai di 7ta subject hangke o jaga 700 marks winai boni pore mark grade obtain ongkha je mark ma mani nirok madhyamik busuk mark ma bono oro jaga mas winai automatic aike percentage nukjangnai nge jeng tabo angni rono example ni bagi pnuronai 242 ang tabok box iro hange 33.75 om haike automatic o jaga percentage count khlaijak nai boni pore nironi extra qualification tongui tongpi hangke nirok bono select khlaimanai 12 ni no select khlaimanai haike ba ITI fana khlaidi haike ba graduation no fana o jaga nirok add khlaipi manai haike khaimani pore nironi board bam box afinai board ni no box agai passing date drop po haike same tis bro khaima haike ni ma khailai pinai boni pore technical qualification o nironi extra qualification tongi tongpi hange bonobu nirokor jaga ma box pinai detail of other qualification o angke nironi ITI course khlaijak ngi tongmani no ma box hanai trade ni bumang name of board angke board ni te passing year mark aggregate o mark rok ma box hanai haike ma roi ronai boni pore are you agree to upload result online or jaga nang agree de upload result upload khaigani bagai bo hainobu o jaga click khai hangke bu click khai romanai boni pore photograph nini passport size photo boni size angka 30 kb ni siming 50 kb ni bisingo ngani nangnai 10 pass ni mark sheet bobo
Same bohai nangnai 30 KB ni sing 50 KB ni bisingo ngani nangnai. ID document ID proof hingke nirok jekono rogi manai. PRTC fan romaga Aadhaar card fan romaga hai ba voter card driving license rogo rogma hingke nirok voter card Aadhaar card no select khai hingke Aadhaar card no ne upload ma khlainai bo hingke boni size hingka 80 KB ni bisingo ngani nangnai 50 KB ni siming 80 KB ni bisingo hingke upload ngnai. Haike nirok criminal proceeding details if any omo hingke je case rok pending rok phane tongha haike ba case rok cholegi phane tongui tongha arrest rok phane khlaijak langha omo hai ngui tongha hingke bono select ma khainai hingke nirok bo hai kono phane ngmani kwrwing hingke bono select ta khlaidi haike bono yakagui rodi boni pore o jaga date ni sakao bo jaga tongui nirok apply khlai bo hai ni no bo select khaidi o jaga je pasui ramaga haike romani pore o captcha o jaga tongmani 4465557 omno masuinai 6557 haike suimani pore submit o click khai hangkene online form fill up angai thangnai hingke ang tabok fatafot fill up khagi robai sinai te kaisa kok ang no sagani date of birth go bum haige box sanai naidi taboni on date of birth 08 ngi tongha 8 tarik ngi tongha kam haige box ati o haike ma khainai je ang khaima haike ni rok follow khaide o haike boni pore haike se accept khalai janai o haike select ma khainai baike fill up khai tapon alisidi bor jaga fill up ma khainai he o haike first name middle name last name o hairo phung pura robai pemani pore qualification no haike rodi haike robani pore te others rok te masa rogani nangya ni rok ni fill up khaijanai kwrwing hangke boni pore haike click khaimani pore tabo photo rok upload khaigi tabo final submit ang khaigi nirok phone ronai tabo submit o click khainai captcha code box samani pore submit o haike o haike nufinai teisa boni pore final submit oi ronai final submit domani pore inke online form fill up painai te ulo correction o claim yakhanai inke amon taw ke paipe boni pore allowed rally center rok allowed rally schedule rok inke ulo saklai jangnai apro ni rok o je ni roni id number by login khaige apro admit card rok download khaige je somai rally nai apro thangai roi manai inke amon asangni boni form fill up boni process rok inke photo size rok bahake komi ronai ni roni next update of nogui ronai ni rok jodi si confusion goi tong hangke size rok komi rogani saimi rok phone ngoi tong hangke ni rok comment khaidi haike ni rok no phone ngoi ronai inke ni rok no bahake fill up khai mon simin rok no phone ngoi rogo upload khaigani bagai ni rok nangla hangke saimi phone ngoi tong ha size komi rogani inke ni rok comment khaidi ang ni rok upload detail ke phone ngoi roi phine inke nirok channel ko tal kongke subscribe khaigi tonglai diam haike update mangi tongani bagai tei je masak share khailai di the next update on roni bagai government job ni katal sokai mani no update oi ronai sokai jak tongo inke nirok nai singui tonglai di jotono no hambai.